kananta siya liqa ko Diyos. Di siya bilisi liqa ko Jesu Cristo. Ibang bilis pang San Mateo. Loko ni Mika na siya. Lisni makwalis kuang kila di Josyang Janjan pun likwing echal kung kapal Ikiel toh erlang cisikpan angel redi lakwing Utnak eglah angel keskulu bason Angelak Josipes diputan Kistak lain salirakwing Nakiel sa pele hunan wancik kistawe sa kaki cispayan pay paletri ajo sa kulan sa likwawing utesintoh citsakal chandre utebaan kohem el kwechik kwale ut oship hunan Utukanlah kue kispano. Ayeri hokonan nakiel konsut cik utkuan cik kistawe saksoket aran. Kawut nak kuang kes arin ciskoni liputan cispai balere chandre kisumeu kisce. Sepanak maanis kiok kakang hen kisye utre ajukai sakwila salikwawi nakiekulah esan agwi kisyere dismerton oke caklah angel utohe iskutan sebengwa tatohe li toha seok Tohanak Tatohep li seok spengwa Kechan ep li keok sa hokonan ut keskul o sipes cismung kalen Kechan akwe li seok spengwa sa chole maanak terdosik teskul Abang osipes akwe keskul cismung kalen Utnak keskul keok ciskwe cingkil rislah echan choj Ebain li seok mokon Kun kamok akwe sekang helak Ucapun tak tahe kekina olis haraila liputan Uskakoi setiap kuali sangket Kicak oglah echal choj ot kishere aan Akwa miu Ika yokin casaspan Maika tabis kuluma chon Cikang cikuk angkelak Ciosiptes Kambila kwe utaju Kuas ke pangre di kwing kain liskulun mo kon imal si ke akwe. May kanaruti panula indik aru na kwa harik indik aru kwe. Malaksik nagakwil na chabili. Subukan eplikwang kek cusbe tekana cube. Udah dipakai ci ube dekana ci isbe. Ratin dekakwa Niwalo katakwa Yesus
berbelah li cabili silang di antipo na najiman sa kasang atin kapi at kagwa Cate kachon renak agulupa diratin lagwala ang agwa cate kachon renak agulupa diratin lagwala kunilik Angelirus patsang religios renak tistele kachon tistele akaus Isteli analep reskuluk angkil dirahom diranal di Dios Wangkwari na nakwan kun honal jokos na angkil santil Eukaristia sa dekat namal erche Udayin kun honali na siya kay likagwa Dios renak dona chok parang aan di Dios dinasiko aan di Dios dinakokok Espera kadira tiene agua Dios dis cabeza disuli profeta Isaías disputika jepung sikomak di agua naktoh narus kalba okomak aan naktoh kwan jinaj Iskos kutseng kwan nake salita juam nasat shekole di kabe Agua Dios kunilik na siya rosoptesyon sa likabel. Agua Dios was all chakesh. Apan kuanak laom magkukwanta likach all chirish di Dios. Kuanak mo ko nakasikta. Kuanak Agua Dios narah na chok tikin nakto nakapano rikin. Di agua Dios nagkulon kayin renak toratinao diskot sa kulis beli kajuam arin sa speli luchichos utwanak laon nakahali kabechi ang Dios de Dios naklais di kwangkes arin anakwan sesal chanchali de echon sesal aktisikire di agua Dios mare di sai de echon di ketao pula sa de angel Abanan sa likat angel, sa likat juang, mokohonilik taus, mokohonilik sa likat on, wana kuitananak nakataw ni Israel likat on, sa likat angel. Panak mokohontak eta likanalip, mokohontak eta mokokoslak. Wagkip komon, taklang kinikispano sa spek likat juang, no ko ismahay kwa, Utao narako lihajon. Utaran na kay anak mag-ali at ulo. Utaran na kay anak mag-ano ko okpi. Apanan na kwilao na kag-eretan. Mukukwang ko takahones. Naklao na kag-eretan naklao. Siyoptesyong ni Dios. Ang di Dios walmin swaki sa shen ni Nabi. Andi agua Dios kualim kuangkin saspen lekahung kaban. Ukande espas kusin. Diratin di agua Dios iskabia na kuan sumare di profeta Isaías. Naknas kultika kay sikoma di agua Dios naktok narus tawakan. Usrahan at agam sa likachol anale baing kunendikakrak kasik di Dios. Unidikwan sa likachon, sa likakaus, istitom likagwa Diyos nakcharo naklaot kanaw sa anikatuan. Isabaw na siya kaya sa kunakachikliatin naklao, irochos, isanti mo sila. Likabon siya kanin, ang rochos, isanti mo sila. Lao naknakagulis sa kwal, likagwa Jesukris, kunasya diatin, no kana ko kun sagrario chokre inagwa Jesukris para aan na chikri ikin resato bersikine katuam o kana lipaman sa iglesia katolika mo ko diyan tapaman chikamaan
Rikindi pamang nakakul rosoptesyong li Diyos. Rikindi pamang nakakul shkulpan sa spali aman. Rikindi pamang nakakul shtukuban kili katuang rena kikata sa shikulis pail. Disawaan di kolbait rikindi Diyos. O kumakaan naktukwan sinas. Agua Jesus na siya di San Mateo. Mokoches kunita linadyo agua taok sa simakwalis kuang kilali Diyos. Ang paninapano rahong kalitikuan. Mokoches kunita linadyo agua taok sa simakwalis kuang kilali Diyos. Ang paninapano irahong ni Diyos. Utkaru linarang ni agua Diyos. Ikagwa Diyos marang ng lao kapa lisyakram. Utang siya po. Nakagultsak likat solbal sa likasakilan, sa likat katsinan. Utay blang salotin, nageskot siya po litihok malaklikana likat yukwa. Nageskot siya po charo naklao yoko chikik sa likapapang. Dispensa krap likagwa Diyos na siya na tara likagwa Diyos siya chala chon. Cencala kuang, cencala musik. Utkah antara. Kabanan ko nang nasad siya po siya ali Diyos. Nakaralis na lendo si Diyos. Utkong kamo kagoy na kakere ni Diyos. Nung tahanan lang ang karan, kone di kakrero di kyan na nume. Utika ng karan, di koko kone di. Usrahan ang anain. O na siya Profeta Isaías, kokokrah likachor kunilik sikpan likawa Diyos. Likaus snalip, likaus on skabak spamkilis mausilan. Ulikim rusnalip miskos lajik likaus. Likanalip dinasken Profeta Isaías. Likaus on skabak mausilan. Marikwanak laon o po ane sa limaw silan. Marikwanak laon o po ane sa limok kinin nalik. Pues, di Propeta Isaías na siya, skonalim skanabangkil limaw silan. Skonalim sikpal ni Diyos na toknaru. Na alsut na nakasik ni agwa Diyos. Kwanta na nakayari ako nakikebretan ni kasetsina. Ako ang kepchik sirulich Oke, bes kata sikili musik negara wajib karuna TKA. Bukuan tadi naskot sekuli nakon. Likakol man, diretsa na ikili jo sayit ko di nasili Jesus ang angkelat kunelik. Ang sebab angkili syakra, ucap anak kulikat ko o na nasketaya. Karena angkili skostakin 5 usilan. Sukin cakukin cari agwa uta anak ustan, uta antar ustan aku. Sukin cak rikin ke Dios lewal syafil dina kuyuk kumai. Kahos syafilan di atin dina syake di Profeta Isaías. Di kagwa Dios sang anak ustan, di kagwa Dios na syukuy na saj liman. Abanan renak ta kuye ta sache lamag. Akhir dah kuy runak ta na chok rikin di Dios. Mogota sache ta lamag kuy nak kuangkat rikin di kakwa. Mari kuanang lawa kuy na shikli ka choj rish na leto si choj. Utte kakwa Dios narak na ingka narunak to kana sa lima. Ingka narunak to kana sikunak kwa sa lepokin kuang. Akhir pampuna punilik takasik di kagwa Jesucristo manako na siya ko sa hanan si krabi di kagwa Dios la ili sa keng di Jesus la ili sa keng anita kuchte chan di Jesus punilik wan sa keng relisuam mahungwat sa diakam la indio ke ba chan di Jesus anita ok wikin Distaw sa kahit kunelik. Narana siyes was kusin.
Dijuang linakak lao. Espere sikili kajuang sa espere jojan akhir la piruna tona chokrikin di Jesus. Di Santila Eucaristia ang di Choshain nade. Le kasaros kasume hulilik tinimaru le kakwa. Mokokata ko di domingo. Mokokata ko na ko ena kasikli sakramento, marili kubiha, marili sumla, marili shodokili kama, kultik na kultiko ke ngabo Dios na oke shodokili kama, marira klal siya, marira klal kakak siya, mokonakan nauta. Abanan, lima ko, madaklis at palis sakrat ni kakwa Dios, ang kunilik na kapano. Utcharonak noko mako, charonak noko ale, pues pokanak wirang naktopag li, kuchik ataksir yung iloma, rikin, likakwa Jesucrist, para aran kwa lijuang. Utkakwe rikin spamangki likakwa Jesucrist, naruna chakop resik, kuchik unsot lijuang. Kunilik, takanimaru likakwa. O Diyoshin, rahlali kutan. Marikwanak, wani say ni kachon. Habanan kajeh wire ni kakwa Diyos, kamut na kwan Israel ni kachon. Kwe kwan ni rosoptisyon ni kakwa Diyos ni kame, kwan ni kakchigreru ni akin no reshpil sikili kuhong, juame malakli kuhong, sikapan, tentu ako ismanto sikili ni kakwa Diyos. Di San Pablo kisya na kwan sa diskabra kaliratin di Diyos di kinetlah Filipos. Ni Kristo ang dijuang chokwela. San Pablo na siya, ustad yojokin malah kami nakin kokoy chon na anak kwan ut kulilik ni Kristo tanima shlokal kuitin. Spana sikula dijuang ang di Kristo. Mukhaanta ni kakreru ni nakatao sa spiritual, mukunaskete le kajuang janak no borisisa di karakilan, li katsagaim re puhong siputan, mare ni katumin ni nakasik ni kaskakilan, pues janak kunila inaku akhiliru, abanan ni kata kakain ni kachon chilis kakui relish na ni kuchoj. Wanak nakajinak makali kamunan, Padre de Dios, para Padre si quiere que a Dios le funciona, utaan, no llanta, no puedo clic, mare a las 4, mare no puedo cuarto a las 10, 11 de la noche, rele objil, tapan kuan ni kahonan, mare rele WhatsApp, mare kuan ni kahonan de TikTok, pero di TikTok, makakahonan, macam aja. Ya. Unta kajinak mag-ali kahonan. Wali kahonan, mare chichoko sa ni Facebook kunelik. Nasasa kacholi Dios. Mare sa shonara ni Facebook, mare sa shonara ni WhatsApp. Hokra to. Si kunilo no ko ane anak kwan sa di na jemares ka sa di teknolohiya. Yapanan, usra na kay kaakit kakay ni kachon, yadre na lain. Jika boleh kacon, kirish kiri di Dios. Aan, kau sana ke cukup les di kuang kesarin, kuang de santipu salero chos. Cukup les ya. Kuang naik, kuang maka di santipu mungkin. Pero kita selular, mari kuang nak kui kuang oh shit, selular kuang ni nawe kita, oh shit selular. Kutikana na lahat di internet, pero makakali natin di Diyos. Narana siya na, kubenak ni kababa. Moko nakarata di Diyos, moko nakarata di ratin, moko nakarata di Diyos sa iljuang. Udi ratin ni kababa Diyos biyes pasutin, naras kutpan si kucha naklao sa spedyo tayo, Yoko aku Esteban di kape, ikato rechani harus dicocain, ikato rechani di nagemares kagin teknologi yang ikato rechani dispone di saat nale, wangka aku manusia di kajuan seluruh Dios. Di San Pablo nakanaw nak rubelak nak kistaulis santilan, rubelak nak kistaulis di Jesus,
San Pablo ancha shik ilonel re lishber shetaan de Jesus. Na ali Cristiano kiskamsila la Pablo. Yapanan kistawre krikin li Jesus kishe. Saulo anini negasi anita awas nam sikil la ini. Chale sayonanaan la Pablo Ishon Ishhalshus. Narana sebe titonak laot kajot kachon. Kuali mau sila di karuna kamamu mareno monak tori kini Dios kajot kachon mo kispanu lang kamu. Kahali kakaus. Wanak nopo paang kuang kosa di kana. Nopo kulon sa dirati ni Dios. Kau kispanu kini na bulan sipo. Makalik sa dekadua, makalik krikilis na le di kapwa Dios. Makalik halay. Dinarang di kapwa Dios di krikin sa dekadua. Anak yoko ako krikilis na wong li Dios. Yoko ako krikilis na alira di Dios. Usra ali kapwa Kristus inakulong sa Santila Eukaristia. Yan ang aring sa likatanamit Guatemala. Makali Santil Misa FC Raklani Domingo. Kapanan, ikaw salak mapune relaes ni kada na likas natin. Nakirabili ka sa atin. Wangi Santil Eukaristia sa le zona arpiligisya. Sika ko idirati ni Dios. Tisakong sa le Santil Eukaristia Reli Domingo. At Diyos maniling agwa Diyos ikaw kes Jan alin kesulun rahlan po ari cisakong sa Santil Eukaristia abang bukod sakal dari kinain ya bukod sakalo dari kinan po nilikak sikli kachon ciris diratin di Dios sika akui baso mengkil ibu fungsional na sefeli apa Dios porque sheli San Pablo na Juan di Cristo aan di Juan chokweda Uti Santil Evangelio kami kakereta carunang litagwa kondak esal agwe esal kung kapat kisikep dismos lietadina ini nas utsepoli chabile sila Dios lah esal re di agwe litagwa Dios narang na kuniligwang ko sa diragwe re angkelan magwa kahwi kal reating magwa kal kiwah kahwi re ilot re pan kangelat na nokos le agwa nas asimatan marere de bichan marere de kwahba marere siya sikil ratin di Dios mare kwang chok ministro naklaes at sikul sikli sakramen re sumla angeles siruli agwa Dios aku kahelan cokre dulu si cuaca bukan di kawal Dios sika biskete kamatan wika so kahelan di tali binas kocekuli kalau kiruatin sali cabi desilan nak laheshan reli kakek ko sa teleponan kuake kistawe sali ay palegrik sali be kisi aku kay sakwe sali kuawe kahelan Utai tali lain mo ko na siya takay kasik angelun. Kahwi panarang naktok angelan. Sa listakwi ni Agwa. Arin mo ko siya tanak. Ulang kabetis kulis ang amungkin. Dinag-angelan kal respones. Mo ko na siya tali siya kilesilan siya kamaan. Lao kataw ni kagah amungkin ni kamatan. Sa lipunlik yu amri kini Diyos. Wikok-kok ni kachon siya angelan. Sa lisang iglesia. Wikato kakalak sa Santa Iglesia, ustalao panas ni kali katioman kaldairo si George, magkuhaan tali na siya. Wikakalak, siris ni Diyos, kawa na iswas ko siya. Naspas nena kakini kahonal, naspas nena kamaye kali katuan, sa nananak wag kes arina nakwan, marikwan nak negesal, porque aspal di dinamit sa kaya marikwan nak negetok sa taxi, mare sa Uber, mare sa moto, mare anili nagulon sa li kanone, kung saan kun li skal ali ka eli kyoko,
Utika aku sis metseu ahona la ini na segele agua Dios honilika ho am sikpan dicho shai jua. Mare kwana kwe nakasik leka chiruli agua Dios koshinke kabanan ona sheria ni profeta Isaías anakwan tos lekendi Dios. To kashom sa shei jua. Utaratibu agua Dios sinakapia rin anakwan sa isang iglesia Reli Domingo tento ako nakanaus gospel de kinete kastin. Ika ka chokena. Lao di padre nakakuli katsolman nakakabriseke rechol bakili rati ni Dios mubuka ka kaya konesjana nakanaus beresikili kaduam ko narakli Dios apanandi ka angela o padre la solo de ministro as beresikili kinaniti Dios sa lichabe. Abana usak winak labor kabisya kus dinakohop andi kabadios. Bukana eswas kutin kabadusir ni kabadios kata syake to kana chisbek ulah kabek ajalak pan ditaek sikpan dipulik juam panak naknoko kulon chis akong sa desantilo Eucaristia noko akong chipunakwari kini rosotesyon de Dios. Magohulat ka behtat to koskopani los ofrecios de Dios sa kuipandio nala ina no kokulor de kini Dios nashkeli ro sa lekabe nashkeli los ofrecios sa lekabe rena sato kwa rena kol ilako chulo likaus rena kwan likakut rena to kankela sisali achor magadi chakila magadi rashik atau sa lekabe. Cualquier común pues de que escuela irá sa lishakele de que escuela pues hale mare fue kanashpa de Dios mare akuna tiho mare kanashkana ishuam sarok de Dios es pas pues de kaduam sayat kwan capaz de Dios Juan de Dios with capaz de estar de Dios acuitos tenga winka nakakol ikareru ni nakakol sa lekadwa o jirisaan na mayo chinekachon aan makachikane ukana shingena na shedi di San Mateo di rati ni agua mokoches konenta dinagyoke agua takole amani natano dirahong dijukwa sa Jesus ukana dispaskusin akana bakte kaduang sa ni agua Dios tos perecita siya kunilig sa linachol, sa lechol, peresingkil kungkaan, eterala lekapol, lais dikwan les sumatin, cenawak siya alerik, cenawak kanapangkil ako isonan ni Yesus Christ, siya sa lekungkaan na kwang ako distruktukin usinan, erikil kunilig unika na to, Diyos. Anak tasyak di santim mo siya, diskelo, disrosot deseo sa lekabe, renato kwang patsakal, Radas Angol de agua Dios sospe y luchichosa. Pero posibilidad de ser de Dios igualbe, de Dios cacolbe o de Dios santimus. Cada cruz de la Juan por el